Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chele bo chele haukaya ngabo za laia wakati lunu shati na ushida limnikeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Njaka na fikira zofanya direct haukaya chundi homana ni hunu hanziaza hazi wahari yabo tiparwa tibeshwa na message kao nungo ya wirje kao wakati lonu nganjwa byokaya garjwa chele hokaya oskwalewe ngabo za hamba haukaya wala mana hatu yachoka la hichwa ni mafujari wajipanga ili watie nkondo harumwensi hatu wakati unu baada utafutishi mwinji naneze messenger naneze whatsapp naneze telefoni kanizi parihani harumwa wakati lonu unu ngazendono changaya haukaya harume mahakama hatu wanu si halebanu ngabajukazi wa parle nku wanadamu warungwa wao na ngwa juzi ngwaranga wajohenda harume mahakama ngwajo zirunga waldi hanjaza direct ze television za Comores zonse pia nane ze sheni kao ngashirika nene tsiya hatu ngwajuka waldi wadunge mahakamano ari mahakama kao ye daula ngwajo ya prepare ilize ngozi ngizimkinishi yabonge yabo tsinawtara juju hawinji hakaunga mjoka inu media na media la shakafihi woko adoto wanrongo ngikao kwatini zoni hononi shangarindi yao wakati zichoka huja ngarjomonisha nizo haukaya information yanikiwayo ndio ahako rihime banu rizambe shaka raujishinda ridoe detail sha wakati wo wazalaia waparihani hokaya vanna chunda ruanu vashinde vaula wandu waili wararu wakati ula zenugozinu zishinde zenjeze na dompangwa wa maandamano yanzu yapangiwa indraru ya hema na oi ikao ngabo ma victim wapangiwa wajiwara na hichwa nakawa zijua na waochi wandu ikaungwa harumo yesi ala zenugozinu zisazilaia zikanti ukaya wanadamu wanu wasa wajipanga rimwambia nusikwa jano kaya possibilite ukayo ngabo wanadamu ikao wahe position watendia zenugozinu shawakati rilo Reno rafanye ndaru garima chalizao nindo ukaya harume diaspora yahuana nyasi wakumori hamandasi rambasida munzima sivulime mzima esa hatu nzima yodebera mwe hatu bakenga bofikira za kitabia za kimbuhumbu huzipango wana hatu wakumori wakaudoremwa ridwamba ukumbi wakauremwa Marseille rikamba ukumbi wakauremwa Marseille ne efron ikao no election ya karme diaspora sirika hambo ukumbi wakumori ngaljo hambati ukumbi ulachu ukumbi ula mpango wahunjilia feza ne feza iparihaniha haukanga wakautoa 1000 euro ngabakautoa 2000 euro zemalizi parihana hawinji omsafara wa hefron kome wa henda harume Ulaya kojenda bure ushindi unjia wana hatu wa harume lejeshi wakati ununga bwe zunguzungu shanjia wana hatu tia mchajaja harume nti hatu ye nukta ndiyo dukaya dushinda wawe mwana Comores mzima waula waili waula wararu wa Comores wa jeonti pia bange kana handa harume detail haukayenga mjoka ngasi wakati wa critique wakati wa critique ulo mjiro ndondo haukaya izoneso kaya yemfomo chikabili ngebidiyo bake wasaya waili wararu wala ledongo haukaya yodo wakati enkodo yini johenda ichonga bayashi vuriziwa ne wanadamu wanu kabla izongwazi yao kabla mahakama yajakaziwa abenge mahakama wanu gajukaziwa tihana abenge yabo karna hona na detail na mzilinde vana nchumbili nchundar ngamjohishia radio ya taifa nane ze television mbali na mbali wanu wa konseneze ngozinu ngwabajuke mahakama abenge yabo narke wadhi mkado shebezo bahua karna shebezo bahua ban eza hatunda zini information reparisa shagar johamba iyo joshinda
iyo rasara parisa sha juma ya bukarna hamba hukayendi yona watu mahususu wa juu zamba ngona watu mahususu wa juu zamba isa hatu tuwe message alo ukayanga nzao bake sacrifice ya saya ya hemu informot kabil ya ukayanga nganzao baula mana wa sam Comores ukayaka yodo kati wa jufunga wodo kati enkodo na jomuwa ya jomuwa mana jeishi wae wode jikomuwa tena shati mndu kao civili mndu mana jeishi ikawode wapango wajofanya sheti da ishu abingi yabo alo van informanti narke hafu na tamaya neke hafu na tamaya imesajani mti neglige inu mti neglige hokaya bapango kodo yanzo efanyenti hatu abingi rishia rizamba jane misho jana kana vile jeza rimwambia ni hokayo mpango ni heli wapangi wa hindi upangi wa hokayo baada babira mahamfukari watusha mwana Mkomoro onziani watusha mruho onziani wabango ajozi ya voti sisirika inyore ukakwana ushinda waziye voti mengo ni mwamiriti inyore kakwana ushinda waziye voti sha wabango ajozi ya shazi alamatizu ngari zionao abenge hafuda tamaya hewa Comores na mweshele enulo na mana na mrongoze hokaya linudu jalihe yao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.